Mwaramutse neza abakunzi ba Nkomeza TV. Kora subscribe ujye ubona amakuru yacu uri uwa mbere. Urwego ngenzuramikorere rura rwashyizeho ibiciro bishya by'ingendo bigomba gutangira gukurikizwa ku wa 4 tariki ya 15 Ukwakira 2020 mu gihugu hose. Igihe gishize abagenzi bakoreshaga imodoka za rusange mu gihugu bari bamaze kumenyera ibiciro byari byaratangajwe na rura kubera kuvugurura no gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus, aho imodoka zatwaraga abantu ku kigero cya 50% kuri uyu wa 4 tariki 15 z'ukwezi kwa 2020 rura yongeye gusora ibiciro bishya. Igiciro gishya cyagabanutseho amafaranga make ku ngendo zihuza intara cyavuye kuri 33.8 by'amafaranga y'u Rwanda kigera kuri 25.9 by'amafaranga y'u Rwanda ku kilometero kimwe, mu mujyi wa Kigali cyavuye kuri 31.9 by'amafaranga y'u Rwanda kigera kuri 28.9 by'amafaranga y'u Rwanda ku kilometero kimwe. Impinduka mu biciro by'ingendo bije nyuma yaho inama y'abaminisitiri yabaye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yanzuye yuko imodoka zikora umurimo wo gutwara abantu rusange zemerewe gutwara abantu 100% mu myanya yose yagenewe kwicarwamo na 50% ku bahagaze. Rura yashishikarije abagenzi kujya bishyura bakoresheje ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda ikwirakwiza ry'icyorezo cya coronavirus. Aya makuru mwayagezwagaho nanjye Joseph Wiringiyimana mfatanyije na Dodoma Yivezo.